Idol Joanne Kamen. Impaka mo ni Mr. Christopher King Medina, ti PIDO officer, iti syudad Tilawag amabalinen, amausara ti elevator, iti City Hall, para kadagiti senior citizens, kadagiti na tirangkap ti bagina. Kinunana da tiket tapun saan amarigatan, dagiti masignan, no at iti papanandang opisina, wenno gatendar kadagiti pasken iti nga tuwen na pasete ti City Hall. Mabiro ka na tinaso nga elevator, iti laoden nga amyanan Tilawag City Hall, ken awan met pa iti informasyon, numanam naman to pa'y amanayunan. Actually, ma'am, hanga para at darangkap si bagina lang, ma'am, para ka di senior citizen tayo nga marigatan umuli agad, ma'am. Bali dito, ma'am, ket han lang at baga tayo nga mapanagatengar ko, at kapanan na dyan nga ito nga, kung opisina, no, di kasi uray, di kita yung mapanagatengar di programa nga senior, ma'am, mabalinda may tago sa atin, ma'am. Pagkanood ko ng operational From what I can remember, ma'am, 3 to 4 weeks pa ilaing operational is una. Napayag nga pinano ti syudad Ilawag dito pinangipan ti elevator ngayon medyo na-hold na ba city diwat pa nakaramid na ma'am. It's really the plan of the city government to put an elevator kasi tapnon makita tayong accessible met uray dyan nga ito, ma'am, haan nga tayo implementar tayo accessibility sa bali lugar and yet the city government ket na implementar ti balay na sa dyan kuma. Iso nga at elevator tayo tapno ma-implementar tayo may pakita tayo nga tayo mismo may pakita tayo nga accessible to city government, ma'am. Dahil city building, ma'am, city hall tayo, ma'am. Ako hindi ka na tayo nga magtayo tayo hindi may pergado dito tangon tapos nagkatulaan na marigatan sa PW or negative. Ditay laan mo, ma'am, in the near future no nandun plano dang from what I can see agad syempre kadaanan ti building na pinsangwa portion, that's the very reason nga jail likod tinagyanan di elevator kasi barbaro nga building nga they can see nga ma-hold na di structure. We do not know from the engineering standpoint nung kaya nanto nung kaya nanto kan ti barbaro man nga elevator and ti takitang sa portion lalo ket kadaanan met ti building na ma'am fix sa amin di jay. That's just pakakuntay na di PWD tayo magdoror ng city mo tapos sa marigatan na pangumat. Apo, di kita senior citizen, PWD tayo. Ay, alam mo, apo nga, dumit PWD kan senior mo uli. Di ko kasi sinadaan met, di kita CSU tayo, nga tumulong, mga bagkat kadawada, no, mga atibay kadawada umuli, ng takta, nalaklakan apo, tumuli, mapanidyo, opisina dyan nga to, gaputa sa elevator, city wallet. Dito ako, at mesa ka, di kitain tayo nga possibility nga, mapapintas pa yung serbisyo ti syudad Tilawag para iti kakapsat tayo nga PWDs ken senior lalo di kita darangkap na nga marigatan ng umuli ako. Ti paset ti panagsarita ni Mr. Christopher King Medina, ti PIDO officer iti syudad Tilawag. Thank you, Sir Tuper Medina. Question. Limited to them. Sukit na sawen, strict to dapat meta digiti ana kasanda nga usar-usaren baka usar-usaren dan tumati anan Idol Joanne or depende kada ti sitwasyon. When agdepende Idol Bernard ken nakita tayo kada ti elevator ket talaga masansan laing mo sarata man-manomet digiti mapan umuli nga senior citizens when no PWD ngem operational latamot isuna kada ti office hour Idol Bernard. Wena I mean ket baka mat instead nga maka-exercise digiti empleyado dita baka isumot ti usarenda nga agpangatog pababa. So far haan mat Idol. Okay, alright. May atap no adamang assister baka dakwada alangan naman nga awan mang assist no aglugan dat elevator. Ada dagiti CSU Idol Bernard. Okay. Then good. Kaano nga na nang rugi dete nga operate Idol Joanne? Adanti 3 weeks. 3 weeks nan. Idol Bernard. Okay. So very good. Iti nanti problema lang, ada ba parking for PWD ang Lawag City Hall? Negative kas lawang pa ti nakita tayo ng updatean tayo Idol Bernard no adanti nakalukit para kadakwada. Okay. Go ahead Idol Joanne. Damagiri syudad Tilawag, Kadway 99.5 at Tilawag, Idol Joanne, Tatak, RMN.